Kitabu cha Ayubu mlangoni wa 25. Ayubu analalama kwa usungu. Ndio Ayubu akizidiza akiamba, hata vivi urero, kisa kulalama kwangu ni kwa usungu. Mkonawe ni mzeo zulu zangu, hata ngwengana kwa gula kwangu. Kalaho ningamanya Mulungu apatikanaho, kalaho ningefika hata ho hakalaho. Ningere hakesi yangu mbereze na kumtalira kila kitu kuzihehera. Ningemanya go maneno ambago anganizigiza na kuelewa go ambago anganambira. Vize angashindana nami na wadimio mbomu hata bule yanganisikiza. Haho mtu mrungwengo angazigiziana naye. Ningei kwa huru ni mlamuli wangu kare na kare. Ela nichenda mwambolero wa zuwa kako, nichenda msero wa zuwa Simona. Na mala kwa burika akalaho kazini ela Simona. Anagaluka kwa mwaka ela Simona. Ela yana imanya yongira ni igirayo. Andeo kalaza ni jeza ndambula safere dhahabu. Nyayo zangu zizatuwa ndala goze hehi. Iza ituangiraye na siza huka. Zarisha kugura malagizo gakanwake. Nzaga kamini manenoge kuriko chakura changu. Ela iye amu hake ni hanadi mayo kumugaluza. Yani kuhenda chwa nzacho. Iye ndatimiza roariro nipangira. Kiza chere na manji za gago akili ni mwakwe. Kwa vito nagohani imaho mbereze. Niriri kanaho gagagosi na mwagoha. Nungoza nihenda nibandike moyo. Iye mwenye nguvu zote aza nigosha. Kiza kaki ni nondere nyamale. Chokiza cha magunguna. Chokiza cha mgunguna kiricho nizia. Kaki nihendere nyamale.